Mana aku nggak ada. Halo. Nggak ada, ini udah live belum sih? Lo. Halo. Kok tidak ada? Lo kok nggak ada sih buat setting thumbnailnya ya? Coba. Bentar bro. Saya setting thumbnail dulu. Seperti biasa. Nah, sudah ada. Oke. Dah, yuk mari kita gas. Mana? Ayo. Udah ada kak? Streaming harus ada. Thumbnailnya belum keluar tapi ya sudah. Oh udah keluar. Yuk, mari. Halo bang, halo Kenzi. Woi, buset. Halo Mas Sur ya. Halo Kenzo, halo Rama. Hadir. Anda pada gercep sekali. Mantap sekali Anda. Pada gercep. Mana? Ganti siapa? Safawi Rasid. Enggak usah. Yuk, mari kita langsung gas. Division Rivals. eFootball League. Namaku Bang Arka. Halo Arka. Halo. Kaget saya. tiba-tiba banyak orang. Biasa di pertengahan streaming atau di akhir-akhir tiba-tiba banyak kan. Halo Bang, halo Lucky, Mas Lucky. Ayo, mari kita divisi 4. Ya begitulah. Semoga tidak nge-lag. Udah itu aja. Kalah pun gak apa-apa, kalah. Asal pun gak nge-lag. Ya emang lawannya jago. Gue malah turu pas lu live Outlast Bang, santai aja bro. Saya juga live Outlast cuma setengah jam, kagak kuat. Kagak kuat live Outlast. Bang coba kontrak pelatih, bentar. Bisa di back gak? Bentar. Saya kecilin suara dulu bro. Takutnya apa namanya? Mana audio device. Mikrofonnya juga jangan tinggi-tinggi deh. Udah. Halo, tes. Udah good. Yuk. Coba ya ntar ya. Ingetin ya. Kontrak pelatih ingetin ya. Halo eFootball. Ini belum ketemu juga. Biasanya langsung ketemu Konami. Aduh, 10 lagi 200 ayo. 10 lagi 200. Ayo. 200 subscriber. Lah. Ayo 200 subscriber bisa banget ini 200 subscriber hari ini. Malam ini ya coba ya kontrak pelatih saya pengennya yang ini sih. Yang quick counter Nagelsmann atau enggak Rangnick. Itu aja sih. Lama banget dah iya. Makanya tahu dah. Kontrak pelatih ya coba ya. Saya lihat pelatih yang cocok. Manajer. Aduh ini Pep sama Klopp ini ya. Klopp apa? Possession. Quick counter bagus banget Pep. 87 berapa harga? Aduh 480.000 seharga Ronaldo itu.
Bawah lagi deh. Allegri, coba Allegri. Quick counter 80. Oke. Rangnick quick counter 80, nggak beda ya. Nagelsmann. Kayaknya Rangnick aja deh. Increase experience point 5 bintang PV player gen. Oh, ini aja. Bagus nih. Ya sudah, saya kontrak Ralf Rangnick. Ada animasinya kah? Oh, tidak ada. Tidak ada animasi. Udah langsung setting ke Rangnick. Harusnya Rangnick cocok ya buat apa namanya, quick counter. Gimana cara ganti manajer? Oh, ini Ralf Rangnick confirm. Yes, dah tuh. Jadi 97. Oke, ternyata begitu. Oke, mantap. Bang, rekrut pelatihnya Manchester City, Bang. Mahal banget, bro. 500.000. Saya tidak ada duitnya itu, 150.000. 150. 500.000 gope. Kagak ada duitnya itu. Ayo. Mari kita gas. Dah, kali ini beneran main, ayo. Dream Team. Bang, kapan tanding? Indonesia tanding nanti malam jam 2. Lawan Nepal kan? Nanti kualifikasi Piala Asia. Ya, saya harap yang menang Jordania lah. Atau enggak seri lah. Jordania sama itu seri lah. Sama Kuwait. Ya walaupun lolos sebagai runner up, cuma ya nggak buruk sih sebenarnya. Harus lewat playoff lagi kan kalau nggak salah. Yang langsung guaranteed lolos ke Piala Asia cuma yang juara grup. Ayo 220 lagi. Ya ampun. 190 subscriber, 193 video. Nah, ini dia nih. Apa itu? Solo FC apa tuh tadi namanya? Solo FC, CSP Solo FC. Ayo. Main. Di Old Trafford seperti biasa. Ferrer siapa itu? Duh, kalau saya nggak ngomong jadi sepi loh. Kayak nggak ada suara gitu. Harusnya sih ada apa namanya? Harusnya ada backsound gitu biar saya nggak serak mulu tiap live streaming. Ayo kita lihat musuh. Aduh, gila. Oh, Ferrer tuh ini iconic legendary ya. Aduh, gini nih. Dia nggak ada winger sih. Dia main. Dia nggak main quick counter. Kayaknya main quick counter deh dia deh. Aduh, gini. Bang, nggak main FIFA lagi, Bang. Mau main FIFA, po. Besok main FIFA kalau main FIFA. Ada yang nonton emang? Saya main FIFA. Kemarin kagak ada yang nonton saya main FIFA. Cuma 1-2 orang, habis itu pergi orangnya. Saya juga lagi ngurus karir mode di FIFA. Hello everyone and welcome to Old Trafford. Ayo, mari kita main. Mix. Ya, kok jadi sepi ya? Apa yang menyebabkan sepi? Apa kayaknya live streamingnya suaranya tuh kayak sepi banget? Ada yang kurang gak sih? Tuh, ya nggak? Kayak ada yang kurang ya. Suara apa ya yang kurang? Biasanya lebih rame dari ini gak sih? Bang, doain aku lulus ya. Sama, saya juga
besok ngelihat lulus atau kagak. Kalau sampai nggak lulus, nggak apa, masa nggak lulus sih gitu. Itu sih logikanya. Ya iya, masa nggak lulus. Yo, Carlos, yes. Kan dia nggak ada winger yang bener-bener ngebantu defense sayapnya kan. Dur. Nggak masuk loh. Kok ada yang kurang ya? Kayaknya sepi banget sih. Suaranya. Apa yang kurang? Ya, awas. Hati-hati. Oke, Neymar, come on. Oh, iya, komentator. Sabar, saya gedein dulu suara komentatornya. Kagak ada suaranya, gila, pantesan sepi banget. Kagak ada suara komentator. Sebenarnya enak juga sih begini, nggak balapan suaranya kan jadinya. Cuma sepi aja pak, saya kan nggak selalu ngomong. Kalau saya ngoceh terus baru saya matiin. Aduh, tidak dapat bro. Pique di belakang sendirian, Pique curi. Ayo. Dor, yes. Come on. Abang lulus SMP atau SMA? SMP bro. Come on, enak kan kalau nggak nge-lag kan? Enak kan kalau tidak nge-lag. Saya mainnya juga. Kemarin buset dihajar mulu sama Konami. Bukan sama Konami sih sebenarnya, sama rumah indie itu sih. Apa tadi? Audio custom. Oh iya, komentatornya 7. Dah. Ya. Ayo. Nah, kan ada kan. Yang gede-gede, Pak. Ya. Divisi berapa sih dia? Menang akhirnya. Saya melihat keindahan di sini. Selama ini kalah mulu kan main. Dari suaranya kira nggak ada suara komentatornya. Awas. Ai. Was, yes. Inzaghi bagus. Florian Wirtz bawah, yes. Otavio, come on, sprint. Abang beli PS4 berapa bang? Dulu 6 juta deh kalau nggak salah. Apa 78 itu? Antara 7 sampai 8. Dulu ya. Kalau sekarang pasti udah turun lah sekarang. Dulu 7-8 jutaan bro. Sekarang udah turun kayaknya. Karena ada PS5 juga kan. Harusnya udah turun. Set apa itu? Putu Rama Wijaya 13 I Putu apa itu sih? Kenapa itu di itu hapus message-nya? Anda salah ngetik apa gimana bro? Wah bagus sekali. Aku cinta e-football. Aduh. Cristiano Ronaldo. Pemain bagus doang lu. Weh, pelanggaran. Enggak pelanggaran lo, gila. Dari belakang gitu, dijorokin kayak gitu coba. Was, yes. It's. Ya. Aduh, passingnya. Bang, YouTube lo ngebug gak bang? Enggak. Emang ngebug kayak gimana bro? Gak bisa dibuka tuh gimana? Ya.
Ayo. Yes, Neymar. Yes, Inzaghi. Over top. Bagus, Florian. Gol. Tiang gila. Bagus banget itu, ngebak apa? Makanya ngebak apa? Cristiano Ronaldo. Andres Iniesta. Tidak dapat. Pedri. Ya, dapat. Ayo, udah selesai. Half time whistle. Orang Solo nih kayaknya dia nge-lag juga deh. Kayaknya dia di sana nge-lag deh mainnya. Gak mungkin divisi 4 main kayak gini, Pak. Atau emang lagi ngedown aja dia. Lagi tidak perform. Gus, ayo. Cutback. Aduh, buset. Agak masuk. Udah senang-senang. Passing-passingnya jadi lebih bagus loh. Setelah kontrak si Rangnick. Yes, bagus Oliver Kahn. Come on, counter. Dapat. Neymar. Terus Bercige. Langsung ke depan umpan belah lautan. Lipo. Cor. Respect sudah. Oh, tidak. Gak kentang. Pas mau ngubah grafiknya keluar putih doang. Hah? YouTube gua kok gak bisa ngatur grafik. Di setting abis itu quality advance 720. Masa putih doang? Kagak Pak. 720 itu. Emang kadang harus di setting dulu dah. Nggak auto 720 nih. Coba saja. Coba lagi dah. Oh, mantap. Yo. Mainkan. Harry Kane. Harusnya Anda pakai stunning shot, hey. RAM 3. Harusnya RAM 3 oke. Masih oke sih, orang coba buat YouTube doang kan. Harusnya masih oke RAM 3 deh. Ayo terupas. Roberto Carlos. Yeah. Kok putih doang? Harry Kane, Andres Iniesta. Yes. Florian Wirtz. Ayo. Tarik. Dapat. Yes. Awas, tarik. Ya, Reece James. Ke tengah lagi, Frankie De Jong. Ada Neymar situ. Stunning shot tidak. Ya. Terlalu maksa. Tak buat stunning shot. Harusnya placing aja itu biasa. Awas Pedri. Tempel terus. Yes. Ikutin aja pemainnya. Nggak usah di press juga. Sebenarnya aman sih. Mulai. Wah, bagus banget gila. Kapan lagi saya ngeliat passing kayak gitu? Halo Rafa. Oh lah, gua RAM 7. Waduh, kenapa? Harusnya RAM 3 masih kuat sih. Saya miss berapa komen tadi itu. Udah kentang banget padahal iya kan. RAM 3 kalau mungkin kalau buat main game dapatnya yang smooth. Tapi kalau buat YouTube kayaknya 480 kayaknya masih bisa deh.
Flashing Neymar. Aduh, kenapa tidak keangkat itu bolanya? 5-0. Ayo kita bantai awak-awak di Division 4. Manusia-manusia ini. Ya. Let's go. 6. Mau berapa? Waduh, buset. Tak kabur sekali. Nah, habis ini saya kesikat. Lihat aja. Ini emang dikasih angin dulu sama Konami ini. Ntar malaman dikit saya kesikat nih. Inzaghi tidak dapat. Corner kick. 11-1 bang. 11-1. Oh waktu itu ya 11-1 ya. 11-1 pernah ya waktu itu ya. Awas, ditinju loh sama dia loh. Kenapa tidak dikontrol saja bro? Gak apa sih, dia bisa counter jadi kan. Harry Kane. Oh no. Tidak bisa bro. Oh. Kenapa chip dari sini ya? Padahal jaraknya masih jauh ya. Ya bagus banget gila umpannya. Ya aduh buset. Mendy. Ya ampun Inzaghi. Madrid sama siapa ya? Hah maksudnya? Maksudnya Madrid sama siapa? 9 gol bisa nggak? Nggak. Udah menit 87 soalnya. Nggak bisa. Sulit. Ya. Let's go 7. 9 gol tidak bisa. Saya ngebantai orang pak. Kapan lagi ngebantai orang? He is the man. Kurang maju. Frankie De Jong umpannya nanggung banget. Padahal saya pencet segitiga bukan silang tadi. Ayo press. Press dia ayo. Sudah 7-0. Nah, yang pertama. Ya, bawa pulang bolanya Inzaghi buat anak Anda. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Karena saat ku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setia. Gimana? Posyandu menuju. Gimana liriknya sih? Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Bang, saya jadiin moderator. Saya jadiin saya moderator. Sering-sering kesini aja bro. Sering lagi ya. Moderator saya udah banyak banget soalnya. Gila. Moderator saya buset. Channel sekecil ini moderator banyak banget. Ntar tiba-tiba chat biru semua kan gak lucu. Yang pasti pasti moderator tuh temen saudara, pasti moderator itu buat ngebedain mereka sama yang lain. Habis itu moderator yang udah sering kesini cuma berapa sih itu, cuma si Sorjono, Dom Willy sama Claudio doang, cuma 3 yang sering kesini. Kok nggak pernah muncul sih bang di live ya? Makanya saya mau nurunin ininya, sebutannya tuh, nyabut moderator dia, nyabut jabatan moderatornya. Buset nyebut moderatornya, cuma dia nggak datang. Gimana itu ceritanya? Kan kalau nyabut kan harus mencet dari live chat, abis itu remove moderator. Kebanyakan sih
dari ini temen. Ayo mari. Yang udah apa waktu itu kan udah sebulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Sebulan, iya, kurang lebih sebulan. Udah pada nonton. Sekarang hilang. Tahu kemana. Vieira kemana dia? Long ball, pakai stunning pass lagi. Anda niat sekali mainnya. Aduh, tidak ngeliat ini saya tadi ya. Squad musuh, jago nih orang. Ngerti main lah, at least kan. One to kayak di PES Mobile, Pak. Lihat, pada lari ke depan semua. Kalau gini, tidak berapa. Tidak usah di press kalau kayak gitu. Orang-orang kayak gini nih. Kena counter, enak kau. Enggak sih. Son Heung-min. Tidak dong, yes. Kan kena counter kan, enak banget kan. Kan, bagus banget gila. Wantu-wantunya, harusnya crossing itu. Saya nonton dari live video pertama tuh. Tapi Anda akhir-akhir akhir-akhir ini jarang loh. Iya, bagus sekali Neymar. Gaya passing apa itu saya baru lihat. Gayanya bagus, passingnya bagus. Saya suka daripada gaya-gaya. N'Golo Kante. Firmino jadi false 9 dia sepertinya. Son. Dia main berapa striker sih? 4-3-3 ya kayaknya ya. Awas, ya bagus. Ya Pak, dari siang push-share. Aku udah lama tuh, udah berapa semingguan ya kayaknya aku nggak ini CR. Buset, hei, itu apa? Lori, tiba-tiba bisa diving ke kanan gitu. Makanya tuh arena nggak berasa. Mari sundul. Tuh kan. Aduh. Oh, press. Udah. Turun. Pulang. Ya, Alphonso Davies kejar. Yes, bagus. Aduh, jauh. Buset. Ya, bagus. Tekan terus. Shoot. Gila. Kok kiper lawan bagus banget. Aduh, nih football sudah tidak manjur kah? Sudah tidak ada yang nonton soalnya. Tar lu Pak. Yo, Patrick Vieira, Leroy Sané. Maju. Tim lawan di lini belakang kuat sekali. Lini belakang. Ayo. Buset, Vieira ya. Bener-bener ya, badak banget ya Vieira ya. Sekali senggol, hancur masa depan. Kan, begini nih. Ngerti main nih orang. Langsung kesikat ya sama orang kan, aduh. Tadi ngebantai 7-0. 2-0 Inzaghi, come on. Yes. Oh no. Shoot. Yes. Let's go. Lah, kenapa dia balik lagi? Yes. Agak hoki sih cuma golnya. Iya, golnya rada hoki sih. Cuma ya, nggak apa.
Yang penting gol. Dan build up serangan bagus, passing bagus. Setelah saya kontrak Rangnick jadi pada bagus mainnya. Tuh lihat. Kapan bisa Neymar kayak gitu? Inzaghi, tiang. Kalau kamu main di kita long ball atau counter attack saya lebih suka. Aku lebih suka counter attack. Kita enak sih, cuma apa namanya? Kadang pemainnya nggak saling deket. Tergantung kondisi juga. Kan kalau kayak gitu tiki taka kan nggak bisa. Pemainnya jauh semua. Awas itu ya. Son. Awas sonnya dia mau balik ke Son. Oh enggak. Buset, pelanggaran. Ya, gol ini kayaknya nih. Orang kedua ya, si Firmino ya. Kan? Ini gol nih kayaknya nih. Aduh, Mings. Mundur. Ya, buset, kagak masuk itu. Kagak masuk loh. Bagus lah. Saya lebih hoki berarti. Iya, bagus sekali Inzaghi. Neymar. Kayak mana itu? Bang, saya live jam berapa? Seperti biasa, paling jam 10 atau enggak setengah 10. Seperti biasa aja, bro. Nggak sampai malam-malam, saya nggak kuat. Nanti soalnya ada Indonesia, Pak, jam 2. Timnas main kan. Ya, 1-0. Bojo Galak FC. Galak. 5 shot 4 on target. Dia 3 shot 3 on target. Seperti biasa aja. Saya tidak sampai malam-malam lah. Kecuali ada sesuatu yang menarik ya. It's been exciting. Ayo. Ini orang-orang Indonesia kayak gini. Luis Aroman. Oh, Pep Guardiola pelatih dia. Oke. Ganti pemain dia. 17 baru tuh. Sane. Ya. Frenkie de Jong keluar. Masuk maksudnya. Kan. Itu cutback bahaya tuh. Kan. Salah. Untung aja. Lagi anyep banget ya. Dia lagi anyep. Kan tuh subscribernya 19.000, Pak. Iya. Aku bisa banyak banget, gila. Makanya kalau si Kenzo kemarin habis subscribe langsung ada ininya, notifnya. Kenzo Kayana just subscribe your channel. Kurang lebih gitulah ya. Immobile. Mohamed Salah. Lama sekali Anda passing. Jago kan nih orang, jago kan. Bang, coba kalau live kadang-kadang main FF dong, Bang. Udah pensi saya tidak main FF lagi. Karena komunitas FF-nya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dapik. Salamnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Oke, dapat. Ayo counter. Come on. Weird. Lari. Dapat lagi. Yes. Ya, overtop langsung. Dur. Gila, kok dia bisa jago begitu? Daripada P, ya bener sih. Daripada P gitu ya. Dia pernah main. Dia pernah gimana? Dia pernah main FF, ya saya pernah main FF, betul. Awas. Ya, balik. Nggak usah deh. Rhys James. Langsung ke tengah. Ada Florian Wirtz sana. Tidak dapat. Hampir dapat itu. Bahaya. Untung dapat yang sana. Rhys James. Tidak ada pemain di tengah. Saya bingung mau oper kemana itu.
Dapat dong Otavio, tidak dapat. Wah, hati-hati, 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 hati-hati. Oke. Masalahnya cuma 1-0 loh. Belum aman ini kita. Waduh. Kalau dikeroyok 2 orang gitu sih, sekelas Inzaghi juga hilang ya Pak bola Pak. Hai, gila nih orang jago banget ya. Kenapa gak di chip shot? Ya saya kadang suka buru-buru aja. Saya pemain baru nih. Saya biasanya main FIFA. Tuh ya ampun. Atas. Ya udah. Kok atas sih bilangnya? Saya pamit dulu ya, mau CR lagi. Oke, mantap. Ya udah Anda push deh. Besok live gak Bang? Besok tuh hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu kemungkinan bisa. Kalau Kamis saya nggak tahu ya. Ada urusan soalnya Kamis juga. Katanya. Awas itu si rambut putih. N'Golo Kante. Yo. Tuh. Yes. Otavio. Come on. Come on. Crossing. Inzaghi. Inzaghi. Ya udahlah. Agak hoki sih cuma. Udah. Dari gameplaynya kayaknya orang rentalan. Emang ada orang apa aja bro? Tipe-tipenya tuh ada orang apa aja? Biasanya rentalan, rumahan atau gimana? Ada kubu-kubunya sendiri kah? Yuk, awas. Oke. Ya. Aduh, kakinya panjang amat itu. Wah, salah kan? Benar kan? Salah. Iya, bagus sekali Mings. Posisinya. Carlos, maju lagi. Yes. Salah. Salah pencet, salah pencet, salah pencet. Harusnya silang. Kalau rentalan agak barbar biasanya. Nggak, kubunya tuh ada kubu apa aja bro? Kubu-kubunya. Tipe-tipe pemain PES. Rumahan biasanya mainnya slow. Saya kan mainnya ini quick counter. Harus menyesuaikan dengan strateginya juga. Coachnya udah gol. Tidak. Ternyata. Mantap. Kurang paham kalau kubu. Kubu itu ini kelompok gitu kalau kubu artinya. James Rakitic. Ya sejenis kelompok gitulah ya. Ayo ya. Dor. Ih dapat loh. Bisa dapat gitu. Wait, gila, Vieira dari tadi ya, mengerikan sekali ya. Awas, awas, Kante-nya awas. Untung aja. Awas ini tengah itu nomor 17. Bagus. Ih, dapat aja gila. Kayak tingkatan loh, tingkatan. Udah lah, menang lah ya, inilah ya 2-0 lah ya, dah. Dah, buang. Dapat. Oh enggak. Kirain dapat. Let's go. Kalau Anda tingkat mana bro? Rumahan atau rentalan? Anda tingkat mana? Bro jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Ini menuju 200 subscriber. Tidak 200. Ayo menuju 200 subscriber. Kalau subrek oke, terima kasih banyak. To match. Saya sih rentalan. Saya soalnya main apa namanya? Main quick counter strateginya nih.
taktik, team playstyle. Tuh, saya pakai quick counter. Jadi apa namanya, kalau misalkan kalau main lambat slow build up kan ini kan possession game, passing, long ball. Ini dari sayap ya, ini long ball biasa. Kalau ini long ball counter, saya lebih apa namanya main direct passing, quick counter. Saya lebih suka main segitiga aja udah. Segitiga, terobos. Toh menang juga kan, daripada main slow build up. Emang kalau main slow build up nggak beresiko sih, karena kan apa namanya pemainnya nggak maju semua kan. Kalau gitu pemainnya harus yang cepet-cepet. Iya, kan saya depannya Inzaghi, kanannya Otavio, kirinya Neymar, tengahnya ada Florian Wirtz. Jangan salah. Kenapa? Jangan salah kenapa? Oke, ini dia. Kalau build up slow build up. Slow kan pelan, build up ya berbau serangan. Karena mainnya tiki taka. Ya, cuma lebih lama kalau main apa slow build up ya. Possession. Lebih umpan, jarak antar pemain gak terlalu jauh. Dianya ngilang. Mulai dari belakang ya, emang lebih rapih sih iya. Cuma saya kadang gregetan aja, langsung bodo amat, maju aja langsung. Apa itu bertahan? Mainnya slow bikin lawan emosi ya. Kalau main slow build up sama main kandang burung kan beda ya. Kalau kandang burung kan cuma passing di belakang doang. Kalau slow build up naik pelan-pelan. Ntar dulu Pak, saya ngambil minum dulu. Saya melawan Sampdoria. Iya, mainnya slow build up bikin. Saya mainnya depanan sih, gak pernah main di belakang ya. Daripada main di belakang, salah passing kecuri. Iya kan? Dia punya Jesus Navas tuh dari Sevilla kalau nggak salah. Tadi jersinya. Biar defense-nya buka ruang banyak. Berarti lebih naro bola di depan ini. Di depan bola. Naro pemain di depan bola. Patson Daka, Dusan Vlahovic, Martin Odegaard, Kamavinga, Gavi, Jesus Navas, Eder Militao, Konde pemain siapa? Pemain mana itu? Guerrero itu kalau nggak salah Dortmund. Kalau nggak salah Manuel Neuer ya, Bayern Munchen. Itu formasinya 4-2-1-3 kalau di PS3. 4-2 ya, mirip 4-3-3 berarti ya. Pakai right winger sama left winger. RWLW. Ya. Kalau di PES ambil 4-3-3 ya, nggak beda jauh sih. Bedanya lu pakai AMF sama pakai DMF kan. Kalau besok Rabu, kenapa besok Rabu? Kenapa ada pramuka? Cabut. Bercanda bro, jangan seriusin. Stunning shot yang menarik. Dusan Vlahovic tidak dapat dong Anda. Yes. Bagus sekali Anda nutup ruangnya. Advantage.
Ya. I'm back, halo Mas Rafa. Tapi libur, wah libur. RW-nya salah, left wing-nya Dodo be, CF-nya Inzaghi. Tapi kalau lu main 4-2, oh lu main 4-2-3-1 ya nggak masalah sih. 4-2-3-1 ada real playmaker-nya kan. Nggak masalah. Ada IMF-nya. Ayo Mane lagi Neymar. Oh gila, kencang juga Neymar. Dur. Kok bisa nggak masuk kayak gitu ya? Bisa gitu. Minum apa kamu kiper? Ya itulah keajaiban eFootball. Kelas 4213. Oh iya, 4213 ya, 4231 saya nyebutnya. 4231 mah satu striker targetnya. Aduh, Eder Militao. Martin Odegaard langsung ke depan. Ya, gagal dia. Kasihan. Manchester United replying all the early pressure. Yeah, they've been ya, bagus. Come on. Come on. Player makernya Ozil. Ozil di PES cuma 90 kan maxnya. Max ratingnya. Lebih enak KDB nggak sih? KDB sama Bruno lebih enak tuh. Saya nggak bilang Ozil jelek ya, cuma kalau sekarang ya lebih bagus Bruno sama KDB. Kevin De Bruyne, bang nonton timnas gak? Iya pastilah nonton timnas. Ya walaupun lawannya cuma Nepal yang harusnya calculated win. Awas itu, oke. Masa tidak nonton timnas? Mungkin kalau friendly match tidak apa-apa, saya tidak nonton. Ini Piala Asia bro, kualifikasi. Duar, ih, depan gawang Inzaghi 2 kali kagak masuk kayak gitu, coba. Piye? Ya tipis. Rusak malahan. Semua saya mau tanya di TikTok tuh hashtag kelas itu apaan itu? Hashtag kelas. Ya kan nggak punyanya Ozil. Oh, kelas itu buat kayak momen-momen berkelas gitu loh, bilangnya kelas. Oh, arti kata kelas. Wah, kelas sekali Anda, berkelas gitu loh. Ronaldo punya kelas gitu. Saya tidak masuk kelas. Anda tidak naik kelas. Ya elah, jangan gitu dong. Omongan doa, saya ngeri aja. Oke. Sampai nahan teriak gitu loh. Mau passing aja. Bilangnya kelas, gua naik kelas. Wih, mantap naik kelas ya. Ya, menerjang lautan bolanya. Tidak dapat lah. Tidak nyampe bolanya ke Neymar. Kamavinga, Dusan, Vlahovic. Balik kepada Kamavinga. Ya, cutback dia tapi gagal. Bagus. Yes. Salah passing saya. Terlalu buru-buru, harusnya nunggu Inzaghi-nya maju dulu tadi. Gila. Oke. Pelanggaran dong. Buat play OTW beli Bruno atau Messi ya, mending mana buat playmaker? Messi winger kan. Ronaldo aja buset. Ronaldo dijadiin playmaker. Ada aja. Cangtip siapa itu? Buat IMF bisa kan, tapi tidak bisa lah. Emang Ronaldo passing sama visinya kan kalau playmaker itu. Ya, passing apa itu Florian Wirtz? Manuel Neuer 2 kali melakukan save krusial.
The movement Antara was good, Inzaghi-nya yang but the pass bego lacked aja atau authority. emang That caused some ininya mild aja yang bagus, frustration. Neuer-nya yang bagus. Sepertinya Neuer yang bagus. And the counter is on. Ya, terpatahkan lagi serangan dia. Morishige cuts out the pass. Apa itu Jepang? Arigato. Mings. Saya cuma bisa arigato apa? That's been intercepted. Arigato doang bahasa Played him Jepang. through here. There's a beautiful Kenapa, Pak? simplicity about this Saya tidak bisa contest. bahasa Jepang. Running on one side, dogged defense on the other. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was Eh. too much flesh and bone in his path. Ayolah, oke. It's a pretty loose pass. Buset, ngomong Rusia itu. Kalau Messi tapi turun rating. Messi bukan Both sides have Dodo. drawn blanks. They have toiled at times, but it's not been a bad game by any means. Ah, And we come Messi. to review the first half. kalau Messi kan lebih ini, whole player gak sih? Probably be feeling Kalau a Messi. little aggrieved about not capitalizing Jadi bukan on kreatif such a bright playmaker, start. dia lebih masuk. Their mood at halftime Ya nggak? should be Coba more Anda lihat upbeat. tipe pemainnya Glass deh. remains half full and it should spur them on. Emang passingnya bagus sih ya. Saya belum lihat visinya sih berapa. So don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. 0-0. Ya, salah harusnya segitiga itu. Segitiga udah bagus banget tim Inzaghi. Manchester Dapat. United Yes. playing well with lots of opportunities. and Mulai plenty ngelek-ngelek ya. positives to Rumah take in Indi. the first Tolong, half. rumah Indi, Despite halo. this scoreline, Si Raja converting Merah. chances would make a world of difference for them. Nice. Octavio Inzaghi, ya ampun kenapa ke sono? Bukan ke Inzaghi. driving forward. Now it's De Jong. Jangan ngelek-ngelek. It's Neymar. Yes, akhirnya masuk. Come on, let's go. Foto apa itu? Orang Jepang, iya orang Jepang. Itu apa bahasa Rusia pak? Iya lebih nusuk dia. Masa RW, Messi, LW, Dodo, CF, Inzaghi. Itu bahasa apa? Saya tidak tahu itu apa. Bahasa apa? That is just remarkable. Boti. The amount of bend he got on that. Aduh bahaya tuh winger kan bener. Gavi. Bukan winger sih ini. Center midfield. Neymar, come on Neymar. A 1-0 Lari lead Neymar. established. Lari Neymar. Fake shot. Fake shotnya tidak narik sampai belakang. It's all Dia a little cuma bit desperate, but ngediemin it's got bola the job doang. done. Bagus. Defense kita cukup bagus loh dari tadi loh. Motong bola mulu. Now it's Odegaard. Kan? Ya, baru dipuji Anda. Oh, udah. Oh, great Aman. defending. That needed doing. Manchester United can breathe again. Just. Oh, super tackle. Gol. Gol. It was. Lah, perasaan golnya dari tadi. Great ball and he's in here. Chooses to Look go out. back. Aduh. Great No. hit. No. Oke. That's what has to be done now. No Hey, question Putin. about it. Can he finish? Jangan nyebut-nyebut. He Bang, scored. bener langsung kebobolan. Once more, we are all square. You scored. Kak coba bikin konten mabar bareng viewer. Nanti belum ada apa namanya, belum ada fitur mabarnya eFootball. Nanti Anda main di HP, saya main di konsol. Seperti itu. Ya pasti nanti ada mabar pastilah. Cuma kan sekarang fitur mabarnya kan belum ada. Kan gini-gini nih. Awas wingernya. Kan Gavi. Terus. Dapat dong. Martin Odegaard. Ya bagus. Counter, ayo. Saya counter. Buset, Patrick Vieira dari tadi ya. Bener-bener loh, dari pertandingan sebelumnya dia udah sedikit tipis kalau pas musuh ada yang shot pencet kotak biar agak OP. Oh ini kiper. Ya saya ngerti itu kiper. Manual save ya jatuhnya. Yes, itu dia cara melewati Patrick Vieira. Kenapa tidak ke Roberto Carlos Neymar? Awas tuh, dia lari awas. Pas juga Patson. No. Aduh, kenapa Anda clearance seperti itu? Awas, yes.
Well, they deserve an awful lot of Thanks credit a for lot. their commitment to the cause, but it's a goal Ya, credit that would mari. be most welcome now. Lari. Now it's Wirtz. Dijatuhin. Oh, that's Inzaghi. a fine interception. Saya mau one to ke Inzaghi, tiba-tiba jatuh dia. Concentration levels are very Sama good, Vinga. and so is the commitment. This game Pindahkan ke could sebelah. yet yield a winner. Kanan tadi ada Jesus Navas. Dicuri oleh Neymar. Ayo Neymar. Wirtz. Yes. That's been Ih, intercepted. dapat. Yes, come on. Gets away from his opponents. Crossing. Ball swap. Big chance. Ya ampun, gaya apa itu Frankie De Jong tinggal sundul doang. Don't you just love Nah, itu the kurangnya level of quick attack, intensity here? quick counter. Neither is prepared Quick to back attack. down, and to be honest, that's how it Counter should be. attack. Iya, counter attack masih bisa. Quick attack ya serangan cepat, bener juga sih. Neymar. Now then, the ball's come loose. Press Try dia, to keep aduh. this alive. Gini-gini nih. Kalau Manchester Carlosnya United masih di showing depan. a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources Di now. sliding Whistler's gitu, gone pelanggaran for a dong. reckless challenge there. Au lah, gak maju semua gak enak. Do you speak English? Waduh. Temptation to go to his pocket. Nah, It's just a I don't stern speak lecture. English. I speak Japanese. You know what? I speak Japanese. I can't speak English. Maybe I can speak English a little bit. Just a little bit. Gak maju semua enak ya. Substitution in I'm progress. from Russia. Alah, nipu aja Some kau. activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Come on, bagus sekali. Offside lagi. Oh, he's managed to get himself I'm from offside. Russia. Well, both sides Oh, really? might have to settle for a draw here. You're from although there's Russia? still a Wow, chance that's for one last amazing. fling. I thought you're Indian. Conte, Saya ngomong apa? Coba. Blessing. Dapat dong, jangan kalah dong. Ya. Well read, and the danger is averted. Ayo dong. Oke. Neymar Oke. has made his impact Oke. already. Oke. Nice. Carlos, yes. Roberto Carlos picks it up out Neymar. wide. Oh, good Neymar, ball. come on. It's run loose. Who's going to get Gila. it? Just off target. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ahlan wa sahlan. I want Ronaldo. Ronaldo. Hello, I'm from Arab. Saudi. Orang sana tidak nyebut Arab. Ball has been cleared. Back heel umpan apa itu? Good ball and he could be in. Buang. Final ball not quite right. His teammates are irritated Yes. at that. Sudah. Marhaban And there goes the final whistle. ana minal Arab. Chock full of moments Marhaban, of halo, talking points. saya dari Arab. Either way, Saya tahu itu. but chose in the end Saya tahu to artinya. share its spoils. It ends I'm in from a India, highly hey. entertaining draw. Beckham IMF kah? Beckham kayaknya RMF deh. Manchester United can Kenapa always gak mainin take Lord all Paduka positives Braithwaite? from a result like Waduh, this. gimana Yes, tuh? there is some Saya talent. lagi butuh kemenangan. Beckham IMF, Beckham RMF kayaknya. Right midfield forward. RMF. Buset, itu bahasa India. Hello, I'm from India, cuy. Bahasa India tidak ada cuy ya. memang ada bahasa India cai cuy. Hah? Awak Ronaldo. Waduh. Dia juga main PS loh ternyata. Oh, apa ini dari streaming PS saya ya? Saya kan juga main di saya juga streaming di PS. Hello, Ekis Van Afrika. Anda sudah. Coba tanpa translate ngomong bahasa Inggris. Tanpa translate, spontan. Saya out dulu, saya mau bubuk. Bubuk. Bubuk apa? Bubuk cabe? Bubuk susu. Hello, Ekis Van Afrika. Hello, Ekis Van Afrika. Mau bobok? Sudah bobok deh. Turu, ya sudah turu. Saya juga paling 9:30 udahan. Selamat turu. Bubuk tidur. Oh, bubuk dalam tidur dalam bahasa Jawa. Oh, saya baru tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih, Mas David.
Nah, ketemu yang begini. Gerard Moreno, Kai Havertz, Mason Mount, N'Golo Kante, Koulibaly, Hugo Lloris, Leroy Sané. Nggak, harusnya bisa menang lain. Bang, lu tinggal di Jakarta atau di Jawa? Lah, mohon maaf, kan Jakarta itu ada di Jawa. Gimana Anda? Pulau Jawa dari mana itu ujungnya? Pokoknya ada lah ujungnya lah ya. Sampai ujung Bali yang sebelum Bali itu apa? Daerah situ. Pokoknya ujung-ujung situ lah. Yang pulau di bawah. Yang bagian bawah, bagian selatan Indonesia. Itu kan Jawa semua, bro. Kenapa? Dari tinggal di Jakarta atau di Jawa, dua-duanya. Halo Evan Bali. Evan Bali. Itu bahasa apa, bro? So the wait is over. We can Hello, finally I'm get from going. Bali. Welcome to I'm from everybody who Bali. has joined us for this I'm from unmissable Bali. game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment. in Coba time. Anda apa Everything namanya a brilliant ngecat-ngecat shade di of red streamer here, orang even luar indeed the negeri. outer skin of the stadium Coba. when it's mightiest occupants are in town. Long ball baru mulai. Action has already Di started. streamer orang luar negeri tuh. So Di Twitch who banyak banget identify as the bejibun. key man in this fixture? Yeah, Ivan Rakitic. He's the kind of player who can. Tur. Let's go in the blink of an Listen, eye. the big names Come earn their on. reputations Mana for precisely the suaramu? reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt. Aduh, kok Here we burik are, sekali early streamingnya. stages. Di He's setting struck dulu one, jadi and he got 720. Well, there's Udah always 60 a chance fps of by the being way caught ya. like that when you Streaming surrender the saya football. sudah saya setting. Buset, langsung main long ball. Emang bisa main long ball? Octavio. Ai, dapat aja lagi itu si Gondrong Puyol. Yes, dapat Rizky. Yeah. Gerard Moreno. Dapat lagi Roberto Carlos. Bagus. Penalti, bro. Penalti, ngebak lagi grafiknya, mata gua auto sakit. Putih gitu ya. 480 bisa nggak kalau di setting 480? Aduh, kencangan ya kayaknya ya. Wah, bagus banget. Bagus. In the blink of an eye. Come on, Neymar. Tengah, Bang. Udah, saya udah nendang. Nggak bisa lama-lama kayaknya waktunya itu. Waktu itu saya nendang sendiri ke atas, melambung tinggi tuh. Gara-gara kelamaan. Lah itu ngebak ya radarnya ya. Radarnya ada yang ngebak sih. Kayaknya ada yang ngebak di bawah. Lihat nggak sih di radar yang pemain kayak papan ada bola-bola tuh. Oh enggak, udah ya. Kai Havertz crossing. Bagus. Yes, thank you. Ayo, dapat lagi Wirtz. Yes, thank you. Ayo, Neymar, maju Neymar. Oke. Inzaghi. Come on, hari ini full hijau kita. Apa itu? Free Fire Max bikin HD. Efek senja. Gimana lagu apa namanya? Nadanya? Saya lupa tuh. Adik saya Pak nyanyiin mulu dulu. Ya nggak dulu sih, waktu sebulan yang lalu kayaknya, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu nyanyinya begituan mulu. Fire Max mungkin HD, efek senjata dan suara beda. Saya nggak tahu gimana nadanya, lupa.
Anda ngerti juga seperti itu. Ya udah lah. He scores! Blunder. Sorry. Tak apa. More needed. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. Gerard Moreno. Oke, mantap. Let's go. Kayaknya yang mainin beda nih. Or is there a way back from here? Iya, yang mainin beda loh. Can he get onto Tadi this? yang pertama asal press doang. Semoga adikmu masuk epos, Bang. Adikku cewek, cok. Played out wide into space. Now looking to orchestrate a counter. He's in Lagian plenty of kalau space masuk here. di ajang pro play, misalkan atlet e-sport ya, kan nggak sampai tua, Pak. No, ngapain Anda? Oh, it's come loose. Oke, untung aja. Terselamatkan oleh kehokian diri. Yes, lewat 2 orang langsung. Roberto Carlos. De Jong. Terlalu banyak, terlalu jauh Inzaghi sama Neymar ya. They could do with more Ya udah sharpness masuk in their RRQ passing. aja. Sends it forward. RRQ. That's offside. RRQ Windah ya. RRQ si Windah itu ya. Ya saya tahu tuh yang RRQ EVOS. Apa El Clasico ya gitu ya. Mings. Moved on Bagus, forwards. kosong. Roberto Carlos. Ih. Was, hati-hati. And the counter is on. Hati-hati Sanenya. Oh enggak, dia passing ke Havertz. Played back Sanenya in. kan. Now it's Sané. Oh Sanenya kosong itu. It's the shot. Wah, beda yang mainin sumpah. Adikmu kelas berapa? Kelas 6. About that, Jim Beglin. Well, the Masih finish SD dia. looks a guarantee. Makanya Once he mainnya was FF kan. found all alone, and it's criminal defending. Beda ini yang mainin sumpah. Yang main beda. We have got Sama yang awal. ourselves a game here. Well, it was important they didn't get Tiba-tiba ahead of jago themselves begitu and dia use ngerti their main. discipline. This game plan could near well reward them with an equalizer. Look at the space. It's Neymar. Yes, It's in. come on, let's go. Neymar Junior. Ronaldo Sevek pakai ST. Hah? That is Ronaldo. Sevek pakai glorious, ST. as if he picked it up and ST itu yang healer itu tuh. Oh, that's a measured Yang delight. healer, The curling yang bisa applied nge-healing itu. was immaculate. Kenapa Sevek pakai begituan? Emang ada damage-nya That itu? has changed the dynamic somewhat. Look, it's a whole different ball game now, Peter, and it's a test of how they manage affairs from here. Hai, Massive kena lead. tiang belakang. And that's caused a worry or two. Did give it a Ya fair sudah mulai look bisa nih back, main and saya he'll be nih. encouraged to Kemarin-kemarin, step up again. waduh, kayak orang Desya tidak bisa main. Apa namanya apa Deso kok desa sih, Deso kenapa jadi Desya? Bruno Fernandes. Bagus, Oh, he's got Yes. a crucial block in thanks a there. lot. Bruno pada Fernandes center back saya. that's a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his Awas, influence, itu and it looks like sepatu biru, whatever kan. it takes. Tunggu aja. And there's his chance to lead the counter. Dan Tankur. Rakitic Bagus. gets it back. 2 added minutes has been indicated. And it's Neymar. Good Ya, spot. langsung. He's seen the Lipo. run. Fake shot. Yes. That's very neat. Neymar Terlalu maksa. Dapat dong. Tidak goes dapat. down, but Sudah, Prit. nothing given. Prit. Oh, belum. Nanti dulu, Sid. Nanti dulu Pritnya. And here's Inzaghi. Satu And gol that's dulu a saya. superb pass. Sudah tidak. Udah. Interesting Prit. ball. Bang, adek lu, aduh, tidak. Tidak. Peter, I think the Biasa score saja. is a fair reflection of what we've witnessed Anda so coba far. apa nih? That being good movement in both midfield and Lah, indeed up memang front. Anda If kelas those berapa? players, Hei, they can carry Mas on Rama, where Anda kelas they berapa? left off after the break. They should impose themselves Kenapa even Anda more and tertarik dengan anak kelas 6 probably SD? only one result coming here. Manchester United 2 up, but it is a Anda crazy, kelas berapa memang? undulating, unpredictable game. We're promptly into Yes. the second 45 minutes. Florian Wirtz. Chris James crossing. Kenapa itu? Halo. Lawannya AFK nih kayaknya. Lah kok dia masih bisa passing? Lo. Wifi saya nih. Wifi saya ini Finish. nggak masuk loh. Oh,
Aduh, Wonderful effort, network all saya nih by kayaknya nih. himself. Bentancur really has just learned the lesson there. Your Nah, focus halo. cannot lapse, Ini even kenapa, slightly. Pak? Halo. Live-nya masih nyala nggak ini? Kelas 2, cuy. Aduh. Kelas 2. Oh, Anda kelas 2, Rama. Saya kira sudah high school. Atau junior high school. SMP, SMA maksudnya. To your opponent having a poor connection, ya kan. Kelas 2 bukan SD. S2 apa tuh? Kelas 2 apa itu? Kelas 2 apa? Kelas 2 SD, SMP, SMA. Atau semester 2 kuliah. Kelas 8, oh kelas 8. Oke. 11 poin berarti kurang 12, 13, 14, 15, 16. 5 poin. 5 poin. Masih ada tabungan 5 match. Ayo. Hari ini ayo divisi 3. Ayo. Bisa tembus divisi 3 malam ini. Subscriber nambah tidak? Kita lihat dulu. Sepertinya tidak, masih 190. Aduh gila, kapan 200-nya? Ayo dong, 200. I believe I can fly. Aku naik, odong, aku naik, odong, aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik, odong, aku naik, odong, aku senang, ibu pun turut gembira. Bukan River Plate klub apa itu? Buat akun aja bang, terus subs pakai akunnya. Itu sebenarnya cheating sih, rada curang ya. Cuma apa namanya, saya tidak mau lah, saya pengen yang alami gitu. Agak curang gitu bro. Percuma subscribernya sampai ribuan, cuma nggak ada yang nonton. Nah, nggak ada yang nonton, yang percuma. Mending subscribernya ya mungkin biasa-biasa aja, cuma yang nonton banyak. Mending kayak gitu. Alami dari dalam. Wah, alami dari dalam. Itu kayak iklan apa itu? Alami dari alam, kok dalam sih? Alami, murni dari alam. Nestle Pure Life. Well, they say Iklan football's apa itu? only a game, but you should try telling this lot. Hello, Without a everyone, doubt, it and is the welcome. week's Yeah. most eagerly awaited contest. A sporting event which Iklan has Telkomsel. magnificent scenery as its Telkomsel backdrop. alami dari alam. It is tribal, and it has Sejak kapan aroused sinyal the dari most alam, tribal bro? of instincts in so many of us. And we are glad to Kenapa have you alami dari alongside us alam? for it. So red and white, of course, the Kan preeminent colours Telkomsel. at Old Trafford, which is now officially Telkomsel the largest club football ground in terakhir England. dari alam. Its capacity 75,000. Mulai ngelek-ngelek ya. Mulai ya. Things have got underway Mulai here pretty ngelek-ngelek promptly. ikut bol. Kayak tadi dong. Tadi lancar kan, enak ya main ya. Son Heung-min goes steaming forward. Ayo dong, jangan bertingkah lagi dong. Elah, And it's bertingkah been mulu taken dia. straight back. It's loose and there's a race for the ball. De Jong! Wah, tipis. And the keeper passes the test. Well, that was Iya, high-class apa? goalkeeping there to back up Towernya dari high-class ini pace. gitu, dari dedaunan, dari tumbuhan. Now, who's going to be first to this? It's a pretty loose pass. Offside. Great chance. Ya kan? And Aduh, he's kenapa straight ngelek-ngelek ya? offside. Tergantung lawannya Manchester gimana sih? United have created a real intensity from the start, and there's no sign of any let-up. Baindir. Langsung ke depan Baindir, ke tengah ternyata, bukan ke depan. Pedri.
Yes. Come on. Now it's Inzaghi. Ayo. Kontrol yang bener. Yes. Nicked it back. Tries a shot. It's Ah, released. elang ngelek Who's gonna dah. get Males there? banget gue ngeliatnya. And collective relief etched on the faces of the defenders. Geli Ball banget, is loose gila. and the chase is on. Ah, kan. He is through here. Itu aduh kan Inzaghi kencengan, chasing Pak. after it. Jangan ngelek-ngelek gini lah. Son Aduh, Heung-min. buset ya. Kenapa ngelek-ngelek tiba-tiba ngelek gini loh? Tadi enggak loh. Halo. Football. Pedri. Aduh, tadi enak padahal Manchester United lancar. reply Ini only ngelek under tiba-tiba. I know it's still early, but Ya they're showing the better ampun. signs. Ya No kalah lah pressure kalau for kayak them. gini ceritanya. Emot apa itu? Vitz. Oh, good read. Jangan ngelek. Aduh, And buset. that's been intercepted. Halo. Udahlah, stop ngelek-ngeleknya lah. Udahlah, ayolah. Chance to break. Kooperatif, ayo. Pelanggaran. Neymar has been Ya. called there. It's a foul. Well, the Lu main referee online, maybe Bang? here. Iya, main They don't online. get too many Tadi nggak more ngelek chances. soalnya. Yeah, Tadi we nggak were ngelek perasaan. exposed and vulnerable, and Kenapa he knew he tiba-tiba had to do sekarang something jadi to ngelek? prevent a goal then. Neymar is Neymar. Iya kan, masuk lagi kan. Good with Let's go, master free kick, very smooth as it master goes. free kicker. Manchester United take Let's the go. lead. Dung, mantap, bagus. Every regard. Vision, concept, Dari tadi juga main online, bro. accuracy. Kan Well, he divisi. made it look effortless. Output. Clearly a training ground perfectionist. Cuma saya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba ngelek kayak gini. Themselves into the lead. Ini kalau satu pertandingan lagi masih ngelek, Exciting and ya entertaining udahan. game from here on. Udah setengah 10 juga. Mount. Ferran Torres. Ya, bagus, Ming. Saw that Ah. coming. Ya ayo, jangan sampai kebobolan aja. Udah kuncinya itu, defense aja De udah. Jong. Vitz. Ini parah sih. Ini parah sih ngeleknya sih. Nicely intercepted. Ngeleknya bukan delay tapi Son Heung-min. patah-patah. Mount. Fiddles it Oh, through. kan. Oh, and he's Kan through the bahaya middle. gini nih. Ah. Oh, this is a... And the shot! Masak. Oh, Apa? taken GG with bang. style. And once more we are all Ngelek. square. You Buset. score, we Wisco. Yeah, and analysis of the goal Ayolah, should take jangan a ngelek-ngelek backseat lah. to the Aduh, importance buset. of Ih, parah a banget ya. committed reaction. This is Ini wonderful to parah, Pak. watch. Patah-patahnya tuh parah. River Plate clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. And that has added a whole new complexion to the game. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still Sumpah thinking annoying about banget, their gila. goal and just got caught napping. Ngeleknya annoying banget. Pedri. I think that's offside. Yes, it is. Ntar lu bro, TV saya mati. Monitornya mati. Sabar, mana monitor? Ayo, sudah. Ya. Morishige. It's Roberto Carlos. Ih, Rudiger. jijik sekali. Apa gimana yang di TikTok? Aku jijik. It's Son Heung-min. Pedri. It's a good ball and he could be in. Agak This menghantam is harga what good diri ya. chemistry is all about. Showing good feet. Yes. Ayo, Gets his serang pass lagi. away. Poor pass Ngelek that, lagi. sloppy. Halo. Kan yang nonton jadi nggak enak juga ya, saya main aja pusing ngelek mulu. Tadi It's a udah good enak foot tuh in there. awal-awal. And he's looking at the referee, passing and the tiba-tiba. referee is shaking his head. Tuh. Ngelek kayak gini, kayak mana mau main? Aduh. IndiHome. Aduh, kesebut juga kan ujung-ujungnya. Shapes to shoot. Kalau lu gabut lu ngapain, Bang? That's a fine save. Oh, that's a sparkling save. Absolutely Scroll TikTok. sparkling. His reflexes Gak were ngapa-ngapain ultra saya, sharp. sumpah. Di kamar mulu. Tiduran aja. Atau nggak nonton film. Sekarang kan ada ini Obi-Wan Kenobi sama Miss Marvel. Itu seru tuh, seru banget gila. Di Disney Plus.
Otavio. Vince passes short and sharp. It's run loose here. Itu. Lovely ball into. There's the shot. Oh, the ball's run loose. Ngelek begini gila. Son Heung-min, a scorer Saya udahan already kali in ya. the game. Emang disuruh udahan kayaknya. Otavio. Piye toh iki? Piye ki? Piye aduh. Pedri. He's got away. Aduh Pedri. Anda jangan bikin saya Shots. untung aja. And that would have Kalau been gabut some oh goal. itu yang tadi ya. Oh, after so much hard work, he fluffed. He just shouldn't be missing from there. Semoga saja ada keajaiban yang datang. Tiba-tiba saya meleng, tiba-tiba gol bolanya. Masuk bolanya Half-time gitu. whistle goes. So, very much Halo, in the game Led. so far. Action at both IndiHome ends, and the kecepatan teams jaringan level. melebihi cahaya, antek dan murah jadi pakai Big lain midway point to IndiHome. the game. Well, for us neutrals, this is fantastic. Maaf If you're telat, a fan santai from aja either bro. side, it's unpleasant. And as for the managers, Santai check your aja, heart rate. ya kan? So in they Nggak ada come kata for the telat break sini. with nothing to separate them. The score 1-1. Well, the action has Duh. already resumed here. It's gone out for a throw-in. Nggak harusnya apa namanya selain match ini harusnya nggak nge-lag. Tadi soalnya nggak nge-lag, tadi lancar jaya loh awal-awal live streaming loh. Nicked away from him. Pertandingan ini doang nih yang nge-lag nih. Now who's gonna Gila, be first dari to tadi this? lancar jaya, sumpah mulus. Has he got the Ini beating doang of yang his lag. marker here? PS saya udah mau meledak Well, kali the ya. defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ih, dapet. Ih, nge-lag. Kayaknya PS saya udah mau meledak deh, Pak. Soalnya di apa nge-lagnya bukan nge-lag delay. Nge-lag bener-bener patah-patah. For Ferran Torres. Lihat aja suara kipasnya, denger aja. Mount. Kimpembe. Beli PS5, Bang. Buset. Son Heung-min might just make Ringan this. banget tuh ngomong. Enak banget He's ya. fouled in there. Ya, sosiabasnya di inilah diisiin. Mount. Sosiabas. Camavinga. Looking for the runner. Isiin 5 juta. OTW saya langsung ke toko besok. Langsung ke Sony Indonesia saya. PO Pedri. Ya udah seri aja lah ya kalau gini. And that Jangan interception sampai kalah. was most necessary. Kalah soalnya rugi banget, 0 poin. Seri masih mending. Otavio. 1 poin dan And it's Inzaghi. ya harga diri saya There's tidak his chance to begitu lead the counter. jatuh. Harga Well, he diri. acknowledges that he should Main have come beginian up with pakai harga something better diri. there. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Alvareznya mau wantu dia. Untung aja Now it's Son Heung-min. ketutup. Son Eh, Heung-min. halo. Ya ampun. Ya ampun. Ya. Untung aja. Well, he should have done better, and he Bagus. knows it. Nenek lu, Bang, pasti And not dikasih. just close, Nenek lu suruh, Bang, pasti agonizingly dikasih. close. Enggak, udah apa namanya? Saya tahu diri lah gila. De Jong. Nge-lag. Halo. Tadi nggak begini, kenapa sekarang tiba-tiba kayak gini? Ah, udah males dah gue main kayak gini. And the comeback Is is complete. complete. Ya udah, terserah anda, Peter Time and Jeri space ya. aplenty. He Peter was never going to Duri. miss. Yeah, good defense is built on positioning, Comeback is communication, complete, and cake they've gotta is have a complete, desire to cake. attack the ball. Bodoh. They were found really Amat. wanting then on all three aspects. Saya mau menang. Nobody took charge. Aduh. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now Gila need nih the apa sih? defensive Kayaknya resilience to PS-nya equal yang that udah attacking flair. capek deh kayaknya deh. Oh, he's picked out the runner. This interception, his Oh, position kalau bisa was ngomong spot on. ngeri juga ya. Saya capek, udah dipakai live streaming mulu tiap hari. Out to the right. Mount. Oh, it's come loose. Rakitic. Doesn't get the pass he's looking for. Defenders on the back foot. Son Heung-min.
Aduh, tiba-tiba lewat. Goal to end Kayak it gitu here. coba. Drilled in low. Ajaib sekali Anda. And the assistant Five. referee has his flag raised for Besok saya offside. siang main FIFA kali ya. Aduh deh. Saya nggak kuat main Outlast, sumpah. Outlast, aduh. Udah deh. Ngeri sedep main Outlast. De Jong Orang kayak disiksa begitu. looking here to chip Bingung it saya through. main Outlast juga. Roberto Carlos. Mau nyari jalan takut ya kan. Lovely ball and a real chance now. He's gone for goal. Kayak kalau gua kaya udah gua isi 10 juta. Ternyata realitanya nggak bercanda bro. Saya tidak serius lagi lah. Mana ada orang ini Neymar going face to face with his great tiba-tiba rival. 5 juta. Dan dianggap And it's serius. Roberto Carlos. Bahkan kalau Anda belum punya Keep penghasilan calm tetap, and jangan carry on. That's the job donate in a dulu nutshell lah. now. And that's been intercepted. Neymar. Interesting ball. Big chance. Yes, come on, Really well let's go. taken goal. Ngelek tetap bisa cetak gol. Tamatin Po bang. Emang Po bisa tamat? The smoothest one-on-one finish. He Come is on, one very dua good sama ya, at passer. least tidak kalah lah ya. Was there ever Bismillah. any doubt? It made it look like he's done Ya, it semoga over and saja. over Saya and main over ngelek again. harusnya bisa menang ini lawan nih Yes. orang. Ya udahlah. Untung bagus Roberto Carlos nutupnya. Well, the big question now is Ada. whether they can keep Ada. the energy Tuh, Di. levels up and try and Tuh, Di. grab a winner. Aduh. Wantu dia kah? Good spot. Iya. He's seen the run. Tuh gak masuk wantunya. You wonder if that's it now, but there may be No. one more opportunity, Peter, for a late steal here. Yes, ayo, come on. Sayap, yes. Played out to the right. Cutback, Inzaghi, shooting, yes. That's incredible. Oh my God. Just do it. Oh no. Oh no. Oh no. Just so calm under pressure, and he managed to Oh fashion a my fine God. finish. Well, he had to deal with Golazonya the ke level of supporter unwanted lihat. attention, but Ini his saya baru lihat nih tenacity selebrasi wouldn't kayak gini. Oh no, oh my God. 3-2, halo buang, halo Mas Suhlon. Oh my God. Comeback. Wow. Keren, mantap, yes, thank you. Manchester United Putra complete defense, their comeback, all out and defense, now they udah only defense need aja to udah, hold tidak out usah nyerang. for a few minutes. Buang-buangin aja bola. Well, the last moments now, Peter, are going to be 2 very added frantic. minutes has been There's still indicated. time for a twist or two yet. Now looking to orchestrate a counter. Ya, dapat lagi Inzaghi, come on, seal the win. Ayo. It's Inzaghi. Real chance. Tidak dapat ya sudah, It's tidak apa-apa. loose and there's a race for the ball. Ngelek. Aduh, kenapa jadi ngelek-ngelek gini? Tapi ngelek-ngelek tetap menang, ya gak? Itu hoki sih. Yang terakhir tuh hoki sih. Responding superbly to come from behind. Yes. Shrugging off setbacks along the way. Memang saya like menang. Determinedly getting there in the end. Filippo Inzaghi. Besok live game horror bang. Waduh. Besok hari Jumat. Besok hari Rabu. Saya tidak kuat main game horror tadi siang aja, buset. Siang loh padahal loh. Apalagi malam kayak gini. Digerebek warga saya. Main game horror, teriak-teriak. 30 menit aja udah berapa kali teriak saya. Tadi Outlast gue gak sempet nonton. Replay aja bro. Nonton replay. Anda hitungin berapa kali saya teriak dalam 30 menit. Dan panik. Di awal-awal saja sudah teriak. Padahal cuma gara-gara burung saya bisa teriak. Sampai keringetan main. Merinding. Saya tidak mau lagi horor-horor lagi itu. Udah cukup. Saya main bola saja.
Gue lupa nonton lagi abis berak. Oh, itu ya yang tadi siang ya. Ya ya. Besok pramuka. Jangan lupa besok pramuka, jangan pada cabut loh. Pramuka pada cabut, ngumpet-ngumpet di kelas ya. Pramuka cabut. Just a quick announcement. We would like to inform you that Oke, harusnya bisa menang. CCTV is now in operation for your Kita lihat dulu safety. musuhnya, kayaknya tim playstyle-nya penuh. Ah, iya bener kan? Biasanya kalau pemain-pemain kayak gini, pemain-pemain biasa aja malah tim playstyle yang di-push sama dia. Deschamps, berarti dia main possession. Oke. Dia main possession berarti ya. Gue lupa nonton, besok gue libur ya. Udah pada liburan ya? Bagus lah. Ini si Sorjono kemana dah? Kagak muncul-muncul lagi. Sorjono, Claudio, terus Dom Willy, pada kemana itu? Well, little question, but this is the box office game Allianz at this Arena. level today. Thank you for joining us. You've made a Allianz very Stadium. good Kok choice. Allianz There's so Arena? much resting on the game. It should be a cracker. The stands here, the Curva, as the locals call them, make for quite an impressive sight. All in Ayo. support of the grand old lady of the Italian Nah, nggak game. nge-lag kan, aman kan harusnya. Nggak tahu We bang. have already started here. Jim, who do you reckon is pivotal? Nuno Mendes. Well, Nuno Nicolo Mendes tuh Zaniolo wingbacknya is an PSG. unconventional winger in that he certainly doesn't look like one. Crossing, He's crossing, usually cepetan. instructed to Nih, come nggak inside, ada often crossing, bolanya jauh exchange banget ya. positions with a Dribblingnya central Inzaghi. playmaker. I mean, his main role will still be Inzaghi, to run with Filippo the ball. Inzaghi. Bener That's kan quite a Filippo frightening Inzaghi kan ya prospect. namanya ya. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all Saya about takut how selama they ini get the best sebulan out ini of him. manggil nama orang salah lagi. Udah teriak-teriak. That's been cut out. Well played. Roberto Carlos. Bout of passing here, really easy on the eye. Well played Kenapa for nggak Bakayoko. balik ke Wirtz? It's a Bagus. pretty loose Van pass. Rakitic. Awas backnya jangan maju, backnya It's a jangan good maju. ball, and he could be in. Poor pass Nice one that, Rich James. sloppy. Yes. Mings. Bang, gue malam minggu pulkam bang. Wah baru pulkam anda. He could be in here. Pulkam Oh, it's kemana? opened up for him. Well, it didn't look good for a Ke while, Kotaman. but that was brave defending, and they got away Yo with it. ampun. I thought they got off lightly there. The odds Wah were stacked bener-bener ya. against them. Bagus. Buang, buang, buang. Hits Oke. one. Anda pulkam kemana? By the way itu HP udah nyampe. Kuningan astaga. Pulang. oh, Anda di ini ya, Anda di Sumatera ya? Anda di mana sih? Di luar Jakarta. Akanji. Untung kampung gue deket. No, he's just Kampung saya misjudged di that one. Tasik bro. Manchester United can start a Mingguan. counter here. Di sana nginep waktu itu. Makanya gap Octavio live streamingnya 2 minggu steps up tuh, to 2 minggu nggak live and streaming. emerges with the ball. Karena bener-bener, waduh. Bellingham. Kuningan Jawa Barat bang. Enggak, Anda tinggal di mana? Di daerah mana? Kota. Roberto Carlos. Kota mana? And the Kuningan counter Jawa Barat. is on. Kampung di That's Kuningan. been intercepted. De Jong. Makanya saya tak ketawa tadi. Kampung di Now Kuningan. this could be a chance. And that's a big chance. Ih, And he's there to HP get belum it lama away. banget. Katanya sih besok. Lah katanya Senin. Besok Rabu. Sekarang udah Selasa. Bakayoko. The side yet able to force a breakthrough here. De Jong driving on and making good progress. Passingnya, ayo Frankie De Jong. Jangan nanggung kayak gitu, anak muda. Lamte. Kagak tahu, kagak datang. Aduh. Chance to break. Anda beli di Shopee? Shopee atau di mana? Bakayoko. Atau Topet? Yang official store gak? Atau yang di penjual-penjual? And it's Bakayoko. Mungkin Well Minggu. seen. Saw that coming. It's Højbjerg.
Hobak, aduh kan Zaniolo. Bahaya. Ah, udah gol. Ya. Nggak ada yang nutup. Shopee official store. Official store-nya ini. HP lu apa yang lu beli? Xiaomi. Xiaomi ya? Redmi ya? Redmi 7 ya? Yang Anda beli. Waktu itu pernah ngomong kan? Lupa saya apa. Ayo lagi ya, nggak dapet gila. Oppo, oh official store-nya Oppo. And they're quick to get it back. Ayo, Akanji. masa official store-nya ngaret? Nggak mungkin nipu lah. Kagak jadi Redmi. It's a pretty loose pass. Ayo Neymar, dapat. Now then, the ball's come loose. Oh, they could break here. Decent hit. Wah gila nafas. And there's a race for Nafas the sih ball. rada gila ya itu ya. What a cracking save from the keeper. Mainan deh, That made mainan turn out to lagi, be a pivotal mainan. moment. Kok nafas sih? Nafas dari mana itu? Roberto Carlos makes the interception. Vitz. Posturnya kayak nafas soalnya. And here's Neymar. Højbjerg stands tall and stands strong. Akanji, dia mainnya rapih sih. Main possession, bener-bener possession. Sabar. A real chance to break. Oh, good read. Ya. It's run loose here. Kenapa bloknya bolanya ke belakang tidak dikejar? Out to the left it goes. Tembus Oh, juga he dong, did tidak well to guna reach Anda that. aja. Kampung gue di Kuningan, tinggal di daerah Ciradeng, Ciawi. Oh, Ciawi. Rakitic. Oh, jadi rumah Anda di Kuningan. Pulangnya ke Ciawi. It's Neymar. Oh, iya. And here's Inzaghi. Kirain saya pulang kampungnya ke Kuningan. Dribbles it through. He's had a shot. Ya ampun. It's a carbon copy of the previous miss. This is proving to be a Masuk very juga, good gila. spell. The intensity is Gue great, by but One Pass they've dibantai got to make mulu. it count. Nanti lah ya kita main. Kalau udah ada fitur mabarnya. Zaniolo. Anda mungkin mau main di mobile, di PC atau di PS bebas. So there you have it, a close sport. Bisa crossplay juga kan nanti. Aduh, pinggang saya sudah pegal. But ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. It's a dressing room that needs Ini kalau menang sekali lagi, because in truth they've auto not really divisi been at it 3 so nih. far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. Oh. We need to. And we're already back underway here. Baru tadi win streak soalnya. Manchester Mantap. United don't need to press the panic button just yet. They may have Caleg, to tweak their jedor. Ya Allah. Emang nggak boleh masuk divisi 3 kayaknya dari tadi. Tiang lah, miss lah, ya And there's his Hmm. ampun. chance to lead the counter. Ya ampun, mantul-mantul kayak gitu, bola-bola pantul seperti itu. Sepertinya saya tidak boleh promosi ya, halo Konami. Jangan seperti itu lah. That was just poor decision making and a weak execution. Otavio. Great position here. It's Inzaghi. Yes, come on, It's there. let's go. Tamatin PES bang, gimana tamatinnya? United are back on level terms. Flipo, come on. Perhaps deserves a little bit of Akhirnya jebol sympathy juga. here because that's a goalkeeper's Tadi nightmare. tiang, It's clear miss, that the aduh, keeper was bener-bener unsighted deh. by his defense, and by the time he picked up the flight at that, it was too late. Bakayoko, Lacroix, siapa Lacroix? That has added Akanji a siapa? whole new complexion to the Maignan game. ini kipernya AC Milan, saya I was on tahu. the fence before a bullet was kicked, and Ini ngapain nih orangnya? I still haven't moved. Oke, dia main pelan, dia main possession loh. Sabar banget nih orang. Well, I'm Sabar, hoping tapi for saya a nice emosi ya dari tadi nggak opening maju-maju second bolanya half ya. now. Halo. It's there to be Nah won. kan, nah inilah kalau lu main possession game Back foot. resikonya Gets his pass away. passing-passing di belakang And a header. kebobolan kan, bener kan? Oh, Manchester United. Tamatin sampai divisi 1. Oh iya, Is complete. saya road to glory divisi 1.
Yeah, they've only got themselves to blame. Mantap Inzaghi. Mistakes in those areas are very punishable. Ayo, divisi 3. So we have a Divisi breakthrough. 3. Now how will things develop from Mari. here? Nah kan enak kan kalau main nggak nge-lag tuh enak kan, lihat. Lancar kan? Enak kan? Gila, enak banget. Kapan gue main kayak gini? Akhirnya saya menemukan gameplay yang mulus, Matthias Cunha. lancar. Hari ini pakai apa, jersey MU? Iya, jersey MU memang. And that interception was most necessary. Neymar. And here's Inzaghi. Filippo Bagus banget, gila. Inzaghi. Passingnya bagus banget. Sumpah, sadadanya. Passing bagus banget itu. Gue turun dulu bang. Oke Mas Rama. Terima kasih sudah mampir. Hat-trick loh. Inzaghi gila. Lu lihat passingnya nggak? Passing ke Inzaghi-nya. Gak enak bang, enakan nge-lag. Anda. Iya enak lihat saya kalah ya. Bener-bener loh. And there was his third, and boy, Eh, he looks the business. enakan. Doesn't he just? Kalau Oh, he's apa been on a namanya, crusade, and nggak his nge-lag. first goal seemed Saya to mainnya just enak. whet the appetite. Anda tawa-tawa loh di situ loh ya. Manchester United Bener-bener took a saya 2-goal streaming, lead and are looking good for apa the win. namanya, No marah-marah, doubt Anda as to who has the tawa-tawa. momentum here now. The only doubt Ih is how gila, many is dapat coming. aja itu bola. Ah, this through ball looks good. Ya bagus, kaki panjang. This might spell danger. Bus, Bit of an appeal, but nothing doing. biar cepet tamat, biar cepet tamat. Desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended though. It looked Eh, destined sabar, for a goal. Wirtz nggak bisa. Ya, Filippo Inzaghi. Inzaghi. stunning shot tuh barusan. And more And more 4 gol. Inzaghi gila. and they are pulling clear. Iya bang, biar 6062. But there just wasn't much of a gap to Bener begin ya. with, and to find it, I think it was a fine Ya drive. sudah, Anda I don't abandon think the aja keeper udah. could have Dadah. really planned for that. I think Dadah. he's a little Anda lucky ngulang lagi balanced. divisi 3, dadah. Divisi 3, divisi 4, dadah. Four in the Ayo game. abandon, He is biar the saya man. langsung tiket emas ke divisi 3. Udah tiket emas atau udah auto promosi atau belum ya? Substitution on the field. Oh belum. Checks on the touchline. A change. Apa namanya, about to dia occur. belum nyerah. 22. Manchester Ini baru United namanya laki. lost themselves into a 3-goal lead. Number 30. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting Tidak to look pernah menyerah. unstoppable. There could be Winner more on never the way. quit. Udah. Tapi kan kalau tidak masuk akal, kalau udah 6-0 ya saya keluar. Udah tidak mungkin menang lagi. And now the breakaway. Udah 6-0 plus ngelek-ngelek, udah. Abandon dah. Bang, ikan-ikan apa yang lucu? Morishige. And it's intense, Apa ya? this Ikan apa yang pressure lucu? from the Kagak ada front. ikan yang lucu sih. Semua ikan With lucu. that dink over the top. Ikan koi. Ikan koi itu. And they can counter here. Bakayoko. No, the ball needed to be better there. It's a wasted chance. Lantai. Hati-hati. Well Ya, intercepted. Anda It ngapain? certainly needed to be. Yes. Sabar. Dapat lagi, bagus. Tanggung jawab. Without the danger. Anda passing salah, Anda intercept. Iya, intercept. Bentancur is offering an apologetic gesture of sorts. Encourage the pass with an intelligent Ayo, run, sprint. but the Chris pass James. just lacked pace. Cutback. Terlalu jauh bolanya. Bentancur. Hajar aja pemainnya. And here's the chance to counter. Incer ankle-nya. Mujair, Bang. Mujair. Oh, Out to the flank it goes. ya. He could Ya, be in here. Harry Mujair ya. Press is Ya, doing saya its nyambung. job and possession has been lost. Harry Mujair ya. Ya benar-benar. Mainin Ronaldo Nazario Braithwaite. Oh iya, Breti main ya. Breti sama ini. Mana Breti sama Safawi Rashid main. Ayo Breti Anda main. Safawi, mana Safawi Rashid ini dia. Anda main juga Safawi. Yuk. Mari. Mainin dua-duanya. Safawi dan Substitutions taking place. Lord Braithwaite. Breti. Safawi Rashid nggak tuh? They've played it short. Pemain asal Malaysia, Asia And that has Tenggara. left him in a heap. Yeah, he's fouled him there. Pelanggarannya pelanggaran dia loh.
Bagus sekali Safawi. Too much more here than Ah, just kenapa sitting nggak ke out Safawi? time, Anda and kurang time percaya sama is Lord very, Safawi very ini. seen out. Alah. Bagus Carlos. Can he finish? Yes. It's anyone's ball now. Bolanya mantul-mantul. Roberto Carlos. Come on Carlos. Weird, balik lagi. Yes. So that's it. Promosi. It is Let's all go. over. A Divisi statement 3. win on a crucial day, and now major tests await. Promosi divisi 3, mantap. What a game. What a Si botak performance. Roberto And right Carlos when they pun needed it, senang. Peter. How many teams have in the past got Dan, it so wrong ya on a itu dia day Martin and Braithwaite. took a long time to recover or worse. I just think we should Ini offer Ivan our Rakitic, congratulations. Martin Braithwaite. Anda pegang bola saja tidak, Safawi. Anda berdua selfie. Megang bola aja kagak. Safawi Rashid, wih. Yes, Hello attendees. This divisi 3. children's announcement We're coming. with the father of a boy in a blue hat Inzaghi trying to 8,5. make his way to the information center. Main dari awal bang, Ronaldo, Nazario, Braithwaite. Saya tidak berani. Sumpah nggak berani saya pak. Divisi udah divisi 3 nih, masalah divisi 4. Lihat aja impactnya Inzaghi kayak gimana kan. 4 gol. Belum tentu Braithwaite kayak gitu. Yes. Here we go. Divisi 3. Divisi hijau. Ya, lambang hijau kah? Yes. Come on, let's go. Keep up the good work. Dari 100% dari seluruh orang yang main PES di konsol, lihat 1,6%-nya saya. Saya termasuk 1,6% dari orang yang bermain PES. Mainin 2 CF aja bang, biar Braithwaite main. Gak ada winger dong bro kalau kayak gitu. Meskipun ada tengahnya kosong. Saya udahan dulu bro. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah nonton, sudah nemenin dari awal, dari tengah, dari manapun. Terima kasih. Saya udahan dulu. Saya ini dulu, apa namanya, klaim hadiah. Tentara itu harus hitam, siap. Tentara nggak boleh putih-putih, siap. Kalau putih kamu pelanggaran, siap. Ya sudah, terima kasih banyak. Hari ini full senyum. Saya full senyum. Terima kasih. Dadah, buset, dadah. Kayak apaan aja lu dadah. Ya sudah. Saya stop broadcasting.